Kano nga yun, sabi ko? 15. Kano sabi ko? Ha? Walang yun sa niya. Boss, tama lang yan, boss. Tama lang. Huwag ka na mag-alala. 10 piso na lang yan. Nakamura ka na. Huwag ka na mag-ano. Mura-mura na po yan. Mura-mura. 15 lang, 15. Oh. 15 lang, 15. Oh, plastic. 10 na lang kilo. 10, 10. Ah, naging... Sorry po, mamalo na ano ko. Eh, magkano sabi ko? 15. Ay, 10 na lang kilo. 10, 10. 10. 10, 10, 10 kilo. 10. Mura na, mura na. 10 lang, 10. Ako pumunti. Okay. 10 na lang, 10, 10. 10 na lang. Thank you, Ma'am Malu. Ubus na to sa 10. 10 na lang kilo, 10. Ikaw na pumili. 10 na lang kilo, 10, 10, 10, 10. 10 na lang, 10 na lang, 10. 10 na lang kilo, 10. Thank you, Ma'am Malu, sa ano mo. 10 na lang, 10 kilo, 10, 10. Tayo dito tayo. 10 na lang kilo, 10. 10, 10. Wag lang magagawan, wag magtulakan. Wag magagawan, wag magtulakan. 10 na lang po, 10, 10, 10. 10 na lang. 10 na lang po, 10. 10, 10, 10. 10, gilid lang kayo. May jeep ha, may jeep. Okay, kanina to. May jeep ha, may jeep. Gilid lang po kayo, gilid. 2 kilo. Gilid lang po, gilid lang po, gilid ha, gilid. Baka masagi kayo. Halagang 10, masasagi pa kayo. Oh, 10 lang, 10. Ay, 20. Hawak, hawak, hawak. Boss, 10 lang, 10. Pumili ka na, pumili na. 10 lang, 10, 10, 10. 10, 10, pumili na. Asa na? Ano yung camera? Hindi, yung camera ba? 10 na lang, 10 na lang, 10. Ma'am Malu, thank you ulit. 10. Kanino to? 10. Oh, pakihawak, pakibilisan, alalay nyo lang. Okay? Nag-aagawan na. Nag-aagawan na sila. Nag-aagawan na. Thank you, Ma'am Malu. 10 na lang, 10 na lang kilo. Mayroon pa. Hop, hop, hop. Tirahan natin yung iba ha. Tirahan natin yung iba. Huwag niyong ubusin lahat. Para makano. Inaawat ko kasi masyadong mura na yan. 10 na lang, 10, 10. Padaanin nyo muna, padaanin nyo. 10 lang, 10, 10. Wait lang po, isa-isa lang po ha. Isa lang ano. Isa lang ako, isa lang. 10 kanino to? Boss, pakihawak boss. Pilisan mo boss, hawak boss. Marami kasing ano. 12, 12. 10, 10 kilo. O, 14. Gawin natin 15. O, 15, 15. Bossing, 15. Oy, magbayad lang po yung iba. Baka hindi kayo magbayad. Talaga 10 na lang yan. 10, 10, 10. 10 na lang, ayaw ko magbayad. Nagkakagulo na. Parang nasa pistahan lang. Oh. 10. Pre, saglit lang pre. Mayan ako. Balikan mo ko. 10. Magkano na 10? 10 na ito. Ate, 10 na natin. 20 sa'yo, mami, ano? Magkakamera tayo, may camera tayo. Magbayad kayo. Naku. 15 ba yun? Ay, 10 na. 10. Thank you, Ma'am Malu. Ay, gilid lang po, gilid lang. Mamasagi kayo. Ay, hindi kasama yung barya ko dyan, ha? 15 po, 15. Hindi kasama yung barya ko dyan. Huwag yun dakutin. Yan na nga lang yung akin. Ay, di ba kasama? Hindi kasama. Ayan na nga lang tira. Ay, 10 na lang. Wala na. 10 na lang. 10. 10, boss. 10 na lang. 10 kilo. 10. 10 na lang. Ma'am Malu, thank you, Ma'am Malu. Salamat sa'yo. Yung ano, pa-sponsor mo na din, sa UT. Wag. Malampunan nun. 10 na lang, 10. Mayroon pa. Oh. 10 na lang kilo, 10. Piliin nyo na. 10 na lang. Hindi kasama yung barya, ha? Hindi kasama yung barya. Ma'am Malu, tingnan mo yung resulta ng 10 natin kilo. Yan. Ma'am Malu, wala na. Thank you po, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Wala na tol, ubos na. Oo nga. Sabi ni Ma'am Malu, gawin na daw 15. Ay, 12. Ginawa ko na lang 10. Kasi ang dami niya nang pinalipad. Nasa $50 na, guys. Ang laki niyan, $50. Thank you, Ma'am Malu. Salamat. Maraming